kule ngabona xigaza forwad admin yakona Douglas channel so interview leyiwani la ku yenhle namuhla meta yivona ka platform ta show so yi khomi artist Kulaniey xigombe I la ku tirha hi mukhono yo sungula okay artist njani ayikona so artist ayijile ku yona mani ximbinyani kahle kahle yitiva okay Kulaniey xigombe I kulani Mabasa wana tata MC Mabasa na manani Mabasa Kulaniey xigombe I mativula ya vanhwanyani ka papa MC Mabasa ni landela good events lava nga tiva ku I mabeva okay oh yeah hayi mahlweni ti-album tingani ti-album ta mina ni humese 2 leyi I album ya mina ya vumbirhi kuna leyi ni yi last year navona nga ha ri sure ku hi voni last year what time mara kuna yin'wana nga hi last year na last year ni mi lavini navona nga mi kumanga ya laka access ya me in binding nyana was ani loko mi lava na mfoni ta munhu wa xisati hluphanyana un'wana a ni na tona ku eyi isati wa munhu swi nga tsika swo mina ni ku hawu ni ta n'wi kuma ko pfumala wo karhi mara ni ta n'wi kuma himpela ndzi ni mi kuma so ni hlangane na Shaka na Chimani ni ku mani munhu oh no this is my artist yes so ni ku artist liya ku na yi lava ni ta endla interview ayigazeni azigazeni kuna ti-viewers echannel leyi nga na 120,000 me follow don't forget to follow me follow ka Facebook echannel ya Facebook xigaza forward I want to skip xitayili so producer ya n'wina ni khome hi ti-producer to tala ni ta sungula hi buti wa mina Mabelani ku na ntsumi xindendefu ku na General T I Tem xigombe wa ka n'wina I ntisani ya mina yena so ni nga vula ku album ya mina na ti-producer ti-3 tinharhu ku na Mabelani ku na papa Ndendi Ntsumi ku na General T kahle ka n'wina music MC Mabasa that's the head ihloko number 2 Mabelani I producer nabo batshama swothu no na sho ile Midlands ne yeah and ni ku vona hlanganyete va rin'wana sesi hlanganyete na n'wi tiva hi tshami hi endla interview swin'we na vanhu yes na vanhu nga sho last year or last year yeah ximbinyani yo leha nyana I'm 30 minutes ka xi vulavula too much mara I friend ya mina ni le ya vulavula so album na timbirhi number 1 vitaniwa Mabokota leyi yi nga huma switolo I ximbinyani yi hume tolo yi hume yi kwini humesa ni cover hi komba maseketeri van'wini va swi tiva ku va expecta yini hi nga va sinawu va swi tiva ku loko ku va downloada this okay USB leyi garama ndhawu ya garama okay yeah USB leyi leswi mi nga ta swi expecta ka album tinghoma leti ma swi vona Kulaniey xigombe ximbinyani so mo hi nghena ka ximbinyani a mu ku yini kahle ximbinyani I vito ra munhu ku fana na mina ni nga thyiwa ku hi me Kulani laha ya ko va na timhaka leti ti hlamuselaka leswi swi nga endliwa hi ximbinyani I vito ra munhu hi yona title track yo ximbinyani okay ni nghena ka tinghoma before hi ya kule navenavi hi yona nga choose yona I'm not sure ku yi vula yini ku navenavi a mi lo ku yini kahle ka navenavi ni vulavula hi n'wanuna wa mina ni va naveta n'wanuna wa mina I nge mi tekeli vanhu
Most of the time mnaveta munhu. Loko mo vona chomi. I ku na mahlamulele ma yena ivi a hlamula ku ndzi tsakisa ni twisisa ku swi ri leswi a nga swi hlamula laya wa swi endla nakanave nave ni feature phesi ni fana laya no hlamusela mahanyelo ma nuna wa mina ku a hi wona lama nga tala sweswi ka nkarhi lowu hanyaka wona ku tele ku ri vavanuna va tele ka ti-social media va tele ku kuma kha cina ka TikTok mi kuma tele ka Facebook se wa mina ni va byela ku wa navetisa i risa tidonki mara mahanyelo ma yena matlula malava ya va tirhaka swona swa kahle. Ximbinyani. Okay, anyway, if I analyze nyana tingo. So the analyze two, analyze navi. So who's the love analyze ximbinyani. So mga gala ni ngoma ximbinyani. Ximbinyani. Oh shit. Ximbinyani. Oh, ximbinyani. I know what ximbinyani. I need to tell you which was song. Ximbinyani. Okay. Boy, what's okay, tell me now. Analyze that too. Yeah. You know, we never go lay and some move. Boy, analyze number 1, track 1. Take a now. Okay. Where we in a secret. Eka masekiteri wa vunanga bya Xitsonga ni nga ku eka track number 1 i ku tsundzuxa vana na ku va byela swa vutomi leswi hi hanyaka ka masiku hinkwawo munhu un'wanyana u nga pfuki u n'wi vavisile ene hambi wo vona kumbe a fe matihlo a wu tlangi hi yena loko a kombela mati vuya ya teka khapi yo ka yi nga basangi u kela hi yona munhu i munhu a vuton'wini hi hanya hi vanhu van'wanyana hi kula hi vanhu van'wanyana swilo swi n'wi vula vuyeni ni tsundzuxa vana va mina vutomi i vhilo munhu un'wana ku hanyeni maybe you tomorrow namuntlha hi wun'wanyana nike role model ya n'wina leyi nga endla ku na music kahle kahle tanihi ko ni tswariwe a kaya ra vunanga ni kule ni kha ni yingisela ngopfu music wa Phesifana swa ngopfu mara munhu loyi ni n'wi rhandzaka swinene ni n'wi yingiselaka swinene Phesifana music wa vona ni kule ni kha ni tlanga wona ni cina hi wona xikolweni a ni cina xibelani xikolweni xigonyokonyo as misa luya u huma ka Xikundu i tatani wa hina amene ni n'wana wa music mina huma ka Xikundu kahle kahle ni ve fene ku ni tshama kwala ka vo kahle kahle so music wa hi encourage ku ya mahlweni vutomi so loko so mi nga ku yini ka ti-artist leti tsongo leti hataku with advance music ku ya mahlweni ku music ku ndleka swi famba njhani music. Okay, lexi ni nga xi vulaka i ku eka tinqambi hinkwato na lava va ha navelaka ku nghena ka gondzo leri xitsundzuxo xa mina i ku a va ngheni ka music mara va nga ngheni hi mbilu a va ngheni hi ku va na nyiko na ku lava ku humesa leswi va nga xiswona vona music to be honest a wu olovangi and a swi lavi loko i nghenile u va na tihlo u langutisa ngopfu wena concentrate ka nyiko ya wena u humelerisa vuswikoti bya wena kahle kahle i ku humesa tokoto ni nga vula ku a va humelerisi leswi vona va kotaka swona va kombela ku pfuniwa ka lava va swi kotaka ku va vonaka ku va nga swi kota ku va humelerisa tinyiko ta vona hi kurisa ndhavuko ya mahlweni xin'wana ni nga xi vulaka loko va nghena ka swona va nga languteli ngopfu ku ri va la ku benefit music a wa ha ri na mali ho chayela ku va hi humesa leswi hi nga na swona ku kombisa titalenta ta hina ntsena so loko munhu a nghena a kha ti yimisela leswaku no nghenela ku lava ku humesa talenta ya mina va ta va kahle mara loko o nghena a langutisi ngopfu mali hi ko nga ta va na problem because music wa ha ri hava mali music vanhu favorite ta vona munhu swi veka so vanhu favorite ta vona and u nga ti compare na munhu wa swi nga endlaku ku u fika u va kahle ka loko wo fika i nghena ka music u ti byela ku me ni mali ni nghene ku fana na mina ni nghene ni ri kulani wa xigombe a ku na loyi ni ti compare-aku na yena ku ingaku ni nga va mali swi ni endla ku ni langutisa la mina ni nga languta n'we a ni languti munhu wun'wanyana
So ku endla ngoma swi ni tekela ka rufile ku or mi endla njhani kahle kahle? Leswi ni nga ta swi hlamula mi nge pfumeli a ni swi koti ku tsala risimu ehansi nkarhi wun'wana va swi tiva lava ni tivaka ngopfu i xindendefu va tlanga loko no fika mi kuma ku va tlangini fika ni yingisela va voni miyela loko nga ri a ni swi fili va ku mara no nghena studio ni yingisela instrument ni hamanyana loko ni hamanyana ti-producer ta mina va ta vula ku ya tana na swona then va ta sungula ku va va kha va loko ku ri ke ni va ti-mistake va fanele va ti-lunghisa va va kha va ni pfuna ku sukusela kwalaya a ni tsali hansi a ni practice no yimbelela so swi ri hi mukhomi mina nyiko i xichangana swi vula ntsena ku a continue ya mahlweni so a la vutisa artist ku ti-long term goals ta vona hi va ri artist or in 2 years mi ti vona mi ri kwini music? Okay ku navela ka mina ku ya mahlweni i ku va na mina ni tikuma ni ri henhla ni fana na vamakhatsi bukiwa ni famba ni ya matikweni me le handle yes ni kurisa a ni chavi ku mbala xibelani ni kurisa ndhavuko ku wa mahlweni se ku navela ka mina ku tikuma ni ri henhla swinene kha ni fana na valavaya va nga henhla ni tanihi sweswi na ha ri hansi na ha ku sungula lexi va xi vulaka i kwini malava ti-bookings in a good way. Ti-bookings va fana na van'wanyana vanhu va bukiwaku ku tirhiwa ku va mahlweni ku na nambara leyi nga yi veka laha ya ti-bookings loko ma lava fonela nambara liyani manager Floyd or mi fonela vona straight or ma book ka ti-platforms ta vona Facebook ya vo mi nga rivali i Kulani wa xigombe swona Kulani wa xigombe hi le ka TikTok i Kulani wa xigombe liya nambara liya ni nga yi faka kwala ta tlhela ni faka kwala sa yona ka ti-calls ni tirhisa yona ka WhatsApp. Okay so mi tirhena va mani la ka album leyiwani ni tirhe na buti wa mina Mabevani Events Mabasa tirha na makwenu wa mina madida xigombe General Tina hi indisani ya mina tsongwani ya mina tirha na ntsumi xindendefu va va tiva Witness Nteleni ni tirha na Phesi Mfana ni tirha na Waya Mgagula ni tirha na Tshami Boy wana MD Xirinda lava a va ni pfuna ku hlavela ka ti-voice ta xisati the vocalist yes backing vocalist yeah yes i Carol Mabevani i sati wa buti wa mina na tiyisela ni Xilaluki i sati wa ntsongwani ya mina kahle ka hala kun'wana ka ku hlavela ni tirhe na vanhu ve le kaya. Okay so kale album leyi a swi endleki nga be i tirhiwe na vanhu vo ba swinene xindendefu i mize lowu bata album tinharhu hi lembe rin'we R1 boya Witness Nteleni ya mari xigayisa a na ha swi tsundzuki mara na yi tsundzuki magayisi something like that ku boya Big for sure ku boya Witness xindendefu hi swo sweswo ku vona Phesi Mfana album leswi nge nga bi man a swi endleki se yi languteni ka social platforms ka Google ka YouTube ka Spotify ka Dress ya sweswo fana sweswiya mi langutisa mi cheka Kulani wa xigombe mi nga vula yini ka xo hetelela for ti-fans ta n'wina? Eka ti-fans ta mina lexi ni nga xi vulaka ni Kulani wa xigombe kwalaho ka n'wina ni sapoteni ni ya mahlweni ni mi kurisa ni ta kula hikwalaho ka n'wina ni mi rhandza ni nga pimi. Xigaza forward i Douglas channel that's the 1%, so please hi followeni loko mi vona logo leyi yo yi tisa xigaza ka gaza. So loko mi tshekula mi lava interview you can book me and I create some for free mara legion for in case kuko my love let him bisa. My number is 078 2014 806 for the bookings that interviews loko mi lava ku promota whatever you need to promote swa xigaza ina hetelela xigaza ntsena. Danko.